Кто после этого? Ответьте мне, а? нафарое ки талпа рафта як каса мезананд ин хеле одаморо шакал меган тоҷики худмона ақорат кунем тоҷики худмона пас занем тоҷики худмона кидат кунем. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудани ҳастед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. салом алейкум бародаро, назан хубен, саломатиятон хубаем. вақтҳои охир ба фикрам бисёриҳо хабар доранд и масъалаҳое ки даргир дар атрофи Зелимхан шудастанд. нафаро ки хабардор нестанд ва ин чизо в курси нестанд метавонанд тамошо накунанд, чунки якум комментарие ки менависонанд чӣ подкасти. нафаро ки в курсиянд барномаро давом метиҳем ва оиди ҳамин мавзӯъ камакак суҳбат мекунем. ёд дошта бошед байни Зелимхан ва Акай Парвиз камтар нофаҳмоиҳо шуда буд ки уҷа якдигарро нафаҳмиданд ва байнашон камтар суханҳо шудагӣ буд. дар уҷа Акай Парвиз агар ёд дошта бошед гуфта буд ки Зелимхан дар миллати худаш қадр надорад, афсӯс ки тоҷико ӯро қадар дастгирӣ кардастанд, ба бародари худшон суханҳои қабеҳ задастанд, яъне ба Акай Парвиз. бия камакак суханҳои Акай Парвиза гӯш мекунем ва барномаро давом метиҳем. вай одами ба обрӯ мешид, дар ҳамун миллати худаш мешид, обрӯша мебардошт. значит вай як беобрӯе натонист дар миллати худаш худша хезона хез омад дар байни тоҷико ӯзбекҳо худша пиарид кардеста. маям бародари муъмини моай, маам бародари муъминтону, маро ақорат накарда будам. модари маам модари муъминатонай, хоҳарои маам хоҳарои муъминатонай, падари маам падари муъминтонай. яке ҳақорат чӣ кардем? маро ҳақорат накарда будам. гар дар пеши шумо ин қадар қадр дорам, лекин ман ҳақоратш накарда будам. рости гап баъди хали суханҳоро шунавидан касе набошад дилаш бениҳоят меранҷа ва гуфти гапо дилаш ай ҳамин коро мемона ва ҳамчунин ҳамин чиз ба Акай Парвиз ҳам шуд. рости гап мо каналша вақте дар омадем тафтиш кардем, тақрибан як моҳ мешавад ки ягон видео кардагӣ нест, яъне ки дар як моҳ вай метавонист ки ҳадди ақал 20 оила 30 оила аммо нафаре ки ба ягон чиз муҳтоҷанд, ягон камбудӣ доранд, сабаб шава ягон бародар дига ёрдам кунад, рафта кӯмак кунанд. мақсад як моҳ мешавад ки ҳамхали видео дар канали Акай Парвиз нест ва мо барои ҳамёзи Акай Парвиз занг мезанем, пурсон мешавем ки барои чӣ мақсад дар каналаш видео накардааст. салом алейкум Акай Парвиз. алейкум салом. соза ака, саломатиятон хуб? шукр, ама сози хуби аша, саломатият. шукр раҳмат акаҷон, ама хуб. чӣ кардем? ҳастен дар ҳамин душанбе? дар душанбе ин ҳозир дар диагностика ин қараболо рафтам. чӣ акаҷон каналтона нигоҳ кардам, тенҷа як моҳ шуд на видео на хат хабара ҳеҷ накардем. чӣ дар канал? дар канал агар ки дагӣ боши ман гуфтуку мисол баъзе соҳибкора ҳастанд ки пиёмаи мо дастияз мекунанд ва масалан мо баъзе корора бевидео кардастем. хайр кардастен, кӯмак кардастен одамро. дина я пашара аре мезанам вақти ки Акай Саид бурдем ва хонашкар аз чандта 700 харид кардем. Акай Саид хати бурдем додем. ина бо ина дина не паре рӯз азон солаги паша мана пияташ дар кобод бая бурдем додем. масалан акр видео мекунем аи ҷава ҳамо одамоеро ки бисёр сериозни медонам ки проблемҳошон сериозни бадаршуни калому дар кора мекунем ай хеле 1000 2000 3000 мақсад ҳастанд одамо дастгирӣ мекунанд. ҳамишон шарт нест видео кардан чӣ кардан, барое ки медонем ку агар каремара бухӯрем барои 2 кило картишка вақшахта пакажуха мекунем. рости ҳам ҳамин гапо кам дилмондаам кардагер я намехоҳам ҳамин гапо бифроядам. ака ин гапҳоро бигӯед пастая нагуфтан мегиранд акаҷон. ман ҳамчун нафаре ки дар дарини ютуб рӯзи дароз
نه شما فهمیدستم که تویست شما کمک کردستین خیر کردستین و ویدیو نکردستین مثال همه چیزا رو اگر ویدیو شکنین خیال میکنم خوبتر شاید سبب شوه که چند نفر دیگه با یک کس دیگه را کمک کنه مقصد ویدیو خوبه این امروز نصیب باشن دینا خیر یک کس با کاملا میکنه نشین امروز میره میکنیم باید پرابلم داره اپیراسیا کردن نگو اپیراسیا سیوی مازون صبح فقط اپیراسیا شد و بعد مثلا در شدیده نکردن میشه و کودک کدوم تلاشی میشه و میشه تا همون یک ساله کودکشون میگوین کردن نکردن خلاص و هیچ شواهد ندارن و میشه اگه آدم باشه دفیریده میشه کارتا پارتا مورا میمونیم لیک اگه آدم رو در علاقه روی دستگیریشن نشید میکنیم برای یعنی بگم که آره خوبه چی اگر همین کاری ما پاکازو پاکازو کنه پاکازو پاکازو کوی همون کزگاه بیدارم خیلی ما پاکازو پاکازو خیلی که اکجان راست دیگه نمیبیا همین کارهای دستی ما و شما بگیم بسیاری بلوگر رو نمیتونن همین کار کرده تویست بسیار بودن نفرهایی که مقصد خواستن یک کس کمک کنن یا آن کار کنن بسیاری بعد در هر خیل پرابلم ها و هر خیل تهمت ها غلطی دگن مقصد همین کار شما اوداش خوب میبرن لوچ یکجان دل مونده نشوین کنین خوبتر های نه من کدستم خوب ویدیو شبر رنده خوبتر میشه ویدیو شبه برونه میشه این اما بسیاری گم نیست نفر کمتر همه خواهد یک کزو خواهی مثلا اون نصیب باشم ویدیو کدنی افتادیم که مثلا پسکر ما پاکازو خواه میکنم و همه یعنی کنه پاکازو خواه و ما هم اشمون برای پاکازو خواه دعوان میکنم مثلا بیش ما پاکازو خواه کنیم تو ببروین از اون دولار خیر کنیم ویدیو کنیم شوکا کنیم بکنیم پاکازو خواه کنیم خیر کنیم نه مثلا دست چه مایا کسا اینا برای اینایی دور سبیتیور اگر دیدم باشی زلیم خان همچنین نمو مرا نمو قدر گپ چاپ کنن اینمی قدر گپ خبر کنن این دستور این پاستوپه که همون را ما پروست با خوبی فکر برودهای ما بخواهدن بخیصه دستانشه موندو بسیار همونو میگن که باید پرافی چه پرافی ما نمیدونم که پرویز راست دیگه وقتا من گفاتون از زفیز کرده استم این مینه نشد همی زلیم خان ویدیو کرده استم برای همی این سوالا را دادم تونه اجازت باشه اگر همی گلوسو تونه در برنامه منو موله فرامدونه پروس اما عبید نهی که میشون ما در گویی کسی من در چیز میگه چیز دارم من در چیز نیستم نو ما پاتریوتی نمی وطن رو ما میلت و دوست بدارم این میلت و دوست داشتن گناهی همون جوری در چیزی ندارم ما میلت و دوست دارم من بیلت و میلت بسوزم اما بدارم که این همی زلیم خان در میلت که من ضرر وارده است اما چه میلت مخمون نکنم که یه برودرهای من نمی اودارش مونه اویانده ضرر نمیش چیزی که در سر نمو اوهوسوما اویانده در یک سر بیزنسمن تو این چیز حتما میویرم من خودی نمی من پروس هم میکنم برودران های خطر رو گم کنم نه در زلیم خان بخیلی دارم نه همون چی راست میلت دوست داشتنی بخیلی در دستای یردن به شما کنه نمیگن که انم دوم از ما خلیشته که تو خوش دست که تو لوچی نفین پروست نیستم ولی هیچ اگه من باید بخیلی که نما پروستا و گم کردم برودران که مقصد این کودم نیست که شما که در دیلتون قبولش کردیشه نمیشو تمام نمون کچیز خب برای همون خگب برای خوبیه که من بابایو کردم مدنی من خواهد من اخواد کردم دیگه من خونه بودن ادامایی دکی نمیدن بگوی که نه برادر نمیدن جو های نمیدن شما بگوی برادر نمیدن چیز نو های بگن نه دروغ نمیدن چیز قبول تایف همینی دیگه من هیچ گفتن نمیدونم خب اکجان دیل مانده نشین پرتوش همش برامت بودینم مثلا گم نیست رحمت میمونم شون چی دیل مانده نشین ویدیو کنین خوبتر اکجان با چند هزار آدمو رای درس میشوه اگر شاید ویدیوی دارم بگروی انشاءالله ما ببینیم خب اکجان سلامت باشه هزار احمد یکون خدمت شد ما تیار اکن نصیب خیلی خدمت شما چی همی کامرا میتونیم ترجیح گم نیست اکجان سلامت باشه خب اکن چخیلی که قاید کردیم دیل آدم از سخنهای قبیح میمونه همچون همه چیز با اکای پرویز شده چخیلی که از خیشون در صحبت تلفنی قاید کردن بینیم برادرها که ما بسیار وقت یک چیز انالیز نکرده یک چیز درست نفهمیده پیش خود ما خلاصه میبریم و در کامنتار یا سخنهای قبیح میزنیم یا داشته باشه نکای پرویز در ویدیوش گفتگی بود که زلیم خان در ملت خودش قدر نمیکنن تویست دروغ میگه و با سخنهای شیطانی مردم هر طرف تو میتیم
то што як кас ду каса ёрдам кард мо бениҳоят хирсан но як намуде ёрдам кардага баъзе суханоша аҳамиятиен ба пас задани миллати мо ёрдам кардаган ва ин чизоро ка Парвиз дар видеош гуфтагӣ буд вақте обращение кардагӣ буд. Агар ки суханҳои акай Парвиз дурӯғ боша биёе корову суханҳои Зелимхана мо ҳозир анализ мекунем. Агар ёд дошта бошед ду нафар як нафара рафта зада будан видео карда будан ва худи Зелимхан видео карда обращение карда гуфта буд ки нафарое ки талпа рафта як каса мезананд ин хеле одаморо шакал меган ва ин хеле одамо аймон нестанд гуфта буд. Меня не учили дома драться пятером на одного. Вы взяли человека около дома, поймали, напали на него, пятером забили ногами. Это мы обычно против пятерых один выходим. Вы, кто вас воспитывал, что 5 человек нападает на одного? Кто вы после этого? Ответьте мне, а? Каваленко гуфтани як блогери русай бисёртар нафаро ки намедонанд бисёртар ӯ ба корҳои заниматсия мекунад ки рӯи асосии бисёри одаморо нишон медиҳад. То есть ҳар клубо ҳар ҷо рафта сиёмка карда нишон медиҳад ки бинед ки ки кияй ва дар чӣ хеле ҷо ба чӣ корҳо машғуланд. Зелимхан боша 5-6 нафара рафта ба як одам нападение карданд. То есть талпа рафтан як нафара заданд. Вы, кто вас воспитывал, что 5 человек нападает на одного? Толпой пришли на одного. Вы никто. Вы взяли человека около дома, поймали, напали на него, пятером забили ногами. Кто вы после этого? Ответьте мне, а? Кто вы после этого? Ответьте мне, а? Я вам говорю, вы никто и вас звать никак. Вы не он и не она, вы оно. Вы взяли человека около дома, поймали, напали на него, пятером забили ногами. баъди ин корҳо Зелимхана ки гуфта мешавад? Агар ки вай дар ҳақиқат қадр медошт тамоми блогерои машҳур видео карда ӯра пас намезаданд, намегуфтанд ки ин дастҳои ин паступка кард ва ҳатто дар вохӯрӣ рӯ ба рӯи Каваленко росто истода бахшиш мепурсанд. Агар мехоҳед дар шодтон 30 сомон кор кунед, дар ссилкаи зери видео буда медурем, регистратсия мекунем, записи экрана карда дар ҳамин рақамҳо равон мекунем. Ай худат боварӣ дорӣ беҳтарин шансҳоро барои ту паримаш метиҳад. дар инҷа бахшиш пурсиданаш як тараф, ҳатто дар рӯи ҳамун столе ки бигем як ташкилӣ кардаган, ҳатто як бакал барои об хӯрдани Зелимхан мондагӣ нестанд. ҳатто Равзан Кадиров видео карда гуфт ки хеле одамо аймо нестанд. То есть ӯ ҳеҷ ка будай. Агар ки ҳавай дар ҳақиқат ростқавл мебуд, грубо говоря мардак мебуд, ҳеҷ вақт застави чӣ намекарданд ки каналашро удалит кунад, инстаграмашро удалит кунад. барои ҳамин бародаро биёе нафарое ки ин мақсади ин видео дар чӣ буд, биёед ҳамихали нафарое ки ҳамчун акай Парвиз барои ватана, барои миллата, барои халқи худаш хизмат мекунад, дилшона нашканем, суханҳои безеб гап назанем. Агар ки мо ҳамин коромона давом диҳем, тоҷики худмона ҳақорат кунем, тоҷики худмона пас занем, тоҷики худмона кидат кунем, дар байни дигар миллатҳо мо дигар чӣ қадр дорем вақте ки мо якдигармона дастгирӣ накунем. ҳамин ҳисоб бародаро медонам бо дар комментарияи ҳамин видеорам ҳақорат мекунед, баъзе суханҳои қабеҳ мезанед, но ҳастанд инсоное ки дар ҳақиқат ҳозир ҳамин суханҳоро дуруст фаҳмиданд ва шояд ҳеҷ кас не ҳадди ақал 10 кас ислоҳ мешидагист. мо ҳаққи насиҳаткунӣ надорем, просто ҳамин мавзӯъро камакак барои шумо рӯшантар карда фаҳмондем, то ин ки фаҳмем ки ки кияй. Зиндаву сарбаланд бошед бародаро, лайк монда дар канали мо буд нашавед. Умедворам ки гапҳои маро дуруст фаҳмиден. Саломат бошед.